lagip di napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Adtoy manen ti pagayam yo, Freya Simsim, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak na bindisyon nga aldaw. Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg, dito'y nanumo a programa tayo. Ti surat ngayon tay idrama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan abeya, Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet a nagsurat gapu takayat ko nga ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas apatsek apakaadawan iti adal nang runa kadag iti padak a nasukir. Nasukir kunak gapu tadyak inpangag ti pammagbaga dagiti naganak kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Kunaklagid din awanan tinamnamakin ka, Bea. Apay mo't ngay anak ko nam ti kasta, Glenn. Wana, tamarik na kadidak kaya tagiti naganakan ka. Kanayon nak namin kat ako sila pa ni nanang mo. Tunggal mapanak ijibalayo. Anya? Awan mabalinda Ngamin, siyak mat ti agay ayan. Saan mat ngay suda? Wan nga ron, iso adakkel ti panagyaman ko ken ka. Ngamin, inlaban mo taet mo kanyak. Siyempre mat Kasta ti kinapatid mo kanyak. Kadsapay ko tadinak to paldaangan. Saan to apulos, Bea? Ikarit deta ken ka iti batog ko langit. Kan ipatag kay ti kastaw nay. Dahit ako matikanayon mo alaglagipan. Anay ko, apay ngagsipat ka ngay, Glenn. Garampingat ka. Asino ti lalaki a kasarsaritam iti plaza, ha? Di ko nam siguro saan kayo nakita. Anya, at ayamat kinasarita. Awan! Garampingat! Anay ko, gusto ko mamatan, Glenn. Taglibak ka pala. Kat no naglawag anak kita ti panagsarita yung lalakim tayo dyan, ha? Ipagantipod mo. Tano saan dagas ka kanyak? Awan lalaki! Awan! Awan! Namin anok ka di nga ipagakan ka na ita, ha? Sika lang ti lalaki iti biyag ko. Patyan na kumamat, Glenn. Siguradun lang. Tanong maamuak nga dalalakim. San lang nga day tatimaramanam. Nawatam! Sorry ka din, mahal. Ikari, saan na maulit? Sorry talaga. Glenn, Pakaunan nagmata na. Naramit ko tayo dyan. Kapoy tinalaos sa panagayat ko kayo ka. Diyak namin kayat nga da sa bali alalaki a kasarsaritam. Pasensyahan, mahal. Glenn, awan sa bali ang lalaki iti biyag ko. Amom da ita. Pasensya ka na talaga, ha? Diyak namin maliklikan ti agimon. Nang runa nung makitak nga dalalaki a kasarsaritam. No talaga ngay ayatan na. Agtalag ka nga rod kanya, Glenn. Wanan, basol kon. Sorry nga roda na. Sorry talaga. Ikarik, sana na maulit pa. Agyaman ka, gapot ay ayatan ka. No saan lang, jak lamon. Lukas ta, napakawan na kon. Wanan. Ay na, agyaman ak mahal. I love you. I love you too, Glenn. Anya ngay ti masakbayam iti dayjay aglen. Ket no awam trabaho na. Day tala ang agbas basketball ti ammo na nga ramidan. Anya tungay ti ipakanakan ka. Bula. Ninanang man. Ay sus, awan lat ammo ko na anak ko. Kakaasikan tulang itiden na dayjay lalaki. Nanang, diyo kumamot tagibasitan ni Glenn. Makabirok tulat tamot ay iti pagtrabahuan na. Oho, kaanon tupay ngay. No talaga matlaang, di nagbiro kumaitan. Payan nyo nanang, taibagaktukan ko na dayta.
Ay na, no talaga ananakam, saanan amasapol nga ibagbaga. Adamat kan kwa na nga agbirok Nanang, Isab-sab mamlaang tibagam iti dayjay aglen. Kano damag ko nga adik dayjay atao. nanang, iti dayjay. Ngam ita, nagbalbaliwan ni Glenn. Ay na, no adik ti may sa atao. Soblya-soblyan nan tulat ta dagita abisyo na. Day ta ti imulam iti panunot mau. Glenn, Oh, apay, aday bagam? apay no kalaysatan. Iti kasta, mabindisyonan matan ti panagdan nata kas agasawa. Ha? Ay, kwa. Uwan ako nga. Ngam, awan pa'y matgastusan ta. Amumot maki-extract lang iti construction. Apag gusto lang matisweldok agastusan tayo iti inaldaw. Glenn, Digagdanag, tadublik tag trabaho. Iti kasta, makaurnong tadagos. uwan ang aron. Ipadas ko man ti online selling. Kaisupay ti maganan siya. Una, pag tinulungan ta, iti kasta, daras ta makaunong. Tapno at daramatin ta para iti panagkasarta. Wan, ibagak tumatin kada nanang. Kan iti-ikit ko nga aday di abroad tapno maisaganaan da. Sa kanan, nakababain. Amangan mo ipagada pa yung isuda tinamnamain ta nga gastos. Ibagaklat naman tapno di dan tumakmaklaat. No tumulong da, di dakila pagyamanan ta. Ngam no saan, ay kat agyaman talat ta Anya ka kadiglen. Agparpang ka kumamot, pangaasim. Nakababain ka dagiti bisita nga da ditoy. Kalkalpas lang ti kasarta. Ngam nabarbartag ka kitin. Tungol na ka man, Bea. Agbartagak no kay kahit ko. Di na kumapalin na labtan. Nawatan. Batong tiima. Di mo musmasan. Masaksakit Glenn. Apay, di ka mabain kadagiti bisita nga dapay laang ditoy, ha? Sikakit din abumalay ti mangirugrugi iti gulo. At daya gulgulo manang. Awan magtamok. Ay, awan mo, Glenn. Ulaw ka talaga. No itay ko pailaan nga anawaan. Ngam di nakmatdengdenggan manang. Ala, iya dayo mo dito iti asawam. Paturugam, ilak mo ti siledyo, tapno agtalnan. Wan manang. Ay, saan? Jack pa'y kaya timadurog. Kaya't ko better uminom. Lakay, nabartakan. Pang-asim, danggan na kong awad. Ala, umay ka, itulod kan iti seleda. Iturog mo pala ang tapno mausawan ka. Oh, adto yung ti kapim lakay. Agkape ka, iti kasta, mapudutan ta tiyan mo. Anay ko! Anay! Apangin sabog mo matan kanyak titinimpla ka kapem, Glenn! Anay ko! Agdamag ka pa'y lang. Apay manan aya, Glenn! Anya manan aya ti di mo nagustuhan nga inaramid ko. Taping aramidam ti kastoy kanya. Makauma ka. Nauma kita pa naggrupo bang? Anya? Wala. Umanaw ka itisang manak. Tamangan mo saan lang aday tatim maramanam. Panaw! Bakit? Yawatan anak mo ni Tidalo? Mabit lang lakay. Oh, adtoy. Apisina ka. Ikaw anak man ba'y bakit? Napanugak namin anak ki basketball.
Imbag ano na nga ba kayo matlaan? Maalas nga rod. Tanawa ba kami? Agawa ang giditi. Ibagpagawakan ka. Tani, mabisina ko na talaga. Wan, umayan lakay. Oh, adtoy, mangan kan. Na, dahito iti ipasidam kanyak. Pansit anasagpawan iti sardinas. Anong samon alakay? Awan mat intad mo nga igatang iti karne. Iso nga ano sa mga ruday ta, Apeng tiplak mo matan iti rupak ti plato. Nabampannog na tao. Yung kastaki din di pasidam kanyak. Karne ako ma. Tapno at damot pamigsa. Kayat mo ti agsida iti naimas. Ngam di ka mat ngarod mangtad iti igatang ko. Nito sumumpat ka pailaan. Anay ko. Gusto ko mamatan, Glenn. Pangasim. Dayta ti maganab mo. Ibagbagak idikan ka nga awan na sayat amasakbayam iti dayjay aglen. Ngam ipili mo maglata ti kayat mo. Nan, Anya nga ita. Dandan ni inal daw ka lang arud amakarkaraman iti tong pakas kadadanaw. Awan lang arudan na talgad at trabaho ti asawam. Arteh pay. Kasano kayo langan iti apukok no kasta? barang ano agbalbaliw tong matlaang ni Glenn, nanang. Ay na, patpatsyam. Awanan pa nagbalbaliw na. Naibarkada ngamin, iso akas tiyay. Di mon isakit ti asawam, Bea. Sika lang arudan ti kakaase, ngam adapay laganas mo amang sakit kan kuana. Nanang, saan ko maisaksakit ni Glenn? Ay, makaammo ka. Talaga natangkan ti ulom. Iso makaammo ka nga rudan iti biyag mau. Awan to ti pababasulam, tadinak matdenggan. Di mo denggan ti pamagbagakan ka. Ay nabalasan ko. Siya konti magibagbaga. Nasaysaya at laangan no adaywam ti anak ko. Tatang, Nakakaasikan iti pampamayan na. Di mo ko maurayan at akdakas pa iti mapasamak ken kabalasan ko. nagkarimot kit din ni Glenn. Adinan ulitan pa iti mangkabil kanyak, tatang. Pudno anag ka rin. Inton mabartag. Makalipat manan. Kat kabilin na kanto manan. Barang ano saan tumatan, tatang. At aking kadaitan balasan ko. Awam mat sigurong timakunam. Gaputa binagaan kamatan. Sa dino tinang iduli namin ti kwarta nga inted ko kay di kalma. Ni, impalingki kon alakay. Ingatang kon kadagiti masapsapol dito balay. Ne, nga nga. Imbagak aya nga ipalingkem. Idrulin mo kunak. Awan nga rod bagas. Iso nga ison ati ingatang ko lakay. Nan, mangtay ka mga roti ti igatan ko ti sigarilyo. Oh, adto eh. Daytoy laangan tinabati lakay. Iyag mo amin ang data. Apay nga bilangan pa ilangan. Mapanak makibasketball. Sanda ko nga orayan. Mangan kayong tulatan. Anya te. Di ka natakaribakan. Kaya't mo asaman. Agar aramat ka manen iti maiparit nga agas. Di mat ingkarim adimon soblyan ti agaramat iti kasta. Di ka natakari ko nakamat. Ang mga not na makanggin ka. Glenn, Umay ka man kiti bakit. ibatan na Glenn, pangasim. Anay ko. Di nakpaggadgadam mo. Di mo kaya takabilin ka. Nawatam. Anya, Umay ka man. saan pangasim? Di na kumamat pagaramidan iti takas. Orto nga ortim. Anay ko. Siyak ti asawa ma. Iso di na nga rin pagkat. Paragsakan nak. Tapno di ka kabilan. Anay ko. Gusto ko mamatan, Glenn. Maasik ako mamat kanya. Husto
Tulaang tikas di nga inaramid mo ka ni Glenn, anak ko. Barang agnakemeten ti asawam. Jak ko maaramidan ti kasjekan ko ananan. Ngam nalabas matan ti panangkabkabil na kanyak. Sakit sinubyan naman matan ti agaramat iti maipalit nga agas. Awanan ba inday dya tao? Rumbang lang ang mabalod, gapo iti kasjay nga aramid na. Nan, Adan sa maawag mo, anak ko. manngag paiso. Mabiit lang ang nanang tasong bata. Hello? Hello, bakit? Ha? Glenn? Siya nga rod. Pagawanan na ko mabakit. Pangaasim tayo sa Ludmonte darom kontra kanya. E di kasta, pagaruwarak man din dito. Agsarita ta kumabakit. Please. Wah, Ikari. Di akong subyanan pa dagitid lakis nga ramit ko. Agbalbaliw akong bakit. Promise. Nagyaman na kiti pa ng pakawan mo kanyak. Bakit? awan ay nyaman na lakay. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Kat sapay la kumata di mon sayangan ti intad ko kan ka agundaway. Agbalbaliw ka kumamatan, pangaasim. Uwan, bakit? Ikarik day takin ka. Ikaid kong tagtrabaho para kada kayo iti anak ta. Nasayahat man. Aywan gayam. Planok ti mapan ijay syudad. Ha? Ni, anya nga taramido mi jay, bakit? Mapanak mat agtrabaho Iti kasta, addamat bukod ko ang kwarta. Kasanong ti anak ta? Ibatik pa'y lang kininanang. Isoda pa'y lang ti makaamo ang mga awir. Kaano nga iti panagawid mo? Kita agto alakay. Jack pa'y amunoan niya nga alitaw ti day off ko. Namno bilang, ang mga numaminsan tulaang iti makalawas ti panagawid ko. Sana bale, taka na yun nagtumat ti umawag. Kumusta nga iti bagbaken ka, Bea? Ha? Kaano nak ngay ngakludan? Ronnie, amumot ngagpadatang addan asawa na. Wan, kamusan kami ngagdenden na iti asawa. Labayagan na nagsina kami. Oray si kamot san ka rin. Nagsina kayon iti asawam. Saan kami pa nagsina iti asawa? Saan mo ngay ayatan? Kaputa, nauma ka ni aramiden na rin ka. Saan ka rin? Ronnie, Bea, ay ayatin ka. Pangasim, tay ka na kumamot iti kundaway amang panagnak iti daytakan ka. Ronnie. Oh. I love you, Bea. Amok, nga damatrik na mga niyak. Iso pangasim, na di mon ilibak dayta. Agin inayat ta. Iso palubusan tangaraw dagitirig nata. Bakit? Apay aya. Itay ka pa'y abalikid. Agpaturog ka man. Di ka di mailiw kanyak. Bakit? Ay nga, nabambanugak, Glenn. Nakita mo't dagiti inaramid ko itinagmalam. Naglaba ka naglinisak ito'y balay. Maturog takit tintani. At dapay trabaho kinton bigat. Masapa akmanin ngagpasyudan. Sa balin samot din at trabaho ti trabahuam. At dayta ka manin, Glenn. Di mo man ipulagid kanyak ti aramid mo. Diyak kayat nga pa. Iso maturog na. Anay ko. Aping agsipat ka ngay. Pudno ka. At dalalaki na nga! Anay ko. At dalalakim saan ka di? Wan! Adda! Oh. Isong agsinatan. Ngamin nauma akon kan ka. Nauma akon iti kastang aramidam kanya. Kunakungkat.
Napukawon anamin pinsan ti panagayat ko kan kan. Iso nga agsinatan. Nawayakan kat nawaya akmatan na uwatan. Nasaya at mata sininaamon ta sa Wambeya. Nulakid dito manugot ka, kaya't kung agdanatan. Ronnie, Ikarik, at yak to ramidan dagiti nararamid ni Glenn ken ka. Di kan to pulos paldaangan. Ayatan, kan ipatag ka sa sawa. Nung maipapan mo titanak mo, ibilang ko kaspudpud nung anak ko. Kat dawatek, akasta ka kumamat ka dagiti talo a pinutot ko. pudno asinin na ako ni Glenn. Ngam saan na akayat asawan, amakidin na akmata na daruskan ka. Pasensya kan, Bea. Diyak lang abin malapdan ti bagik. Kapoy tinalakos aragsak ko. Saan gamit kiti apilitan? Basta kanayon mo kumalaglagipan. Nagtak lang dito'y parakin ka. Agyaman na, tamaawatan na, Ronnie. Awan na nyaman na, Bea. Kasta ti kinapatag buwan niya. Nakasagana ak nga aguray. Aging ka nga umanugot ka. Amakitan na kanya. Ni Ronnie tinangan andingay kanya kabayatan ti panagtrabaho ijay syudad. Iso siguro ti may sa arason, isoan natin nagtiriknak kenkwana. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagdan na kami matan. Kat ita, makunak anaragsakak iti dannana. Ngamin, iso ti nakariknaak iti pudpudno apammatag ti maysa nga asawa. Adda tallo nga anak na itiin mo na akinadannana. Ti anak mi ken ti anak ko. Bali 5 amin ti ayaywanak kabayatan ti panagtrabaho na. Daytoy man ti padas ko adyak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Bea. Ken ka pagayam, Bea. Ti panakiasawa ket saan a bareng-bareng. Saan akaslamakan ano di mo kayat tiraman na ket mabalin mo nga ito pra wenno isarwa. Daytoy ket maysa a desisyon arumbang a panunutan pay ana imbag. Saan ano inbagam nga agsina kayo ket agsina kayo latan. Ngamin, nabindisyonan ti panagmaymaysayo. Nagkinnari kayo nga agbinulig kayo itirigat kan namay. Ngaman nyangay nga rod. Talaga siguro akas tatibiyag pagayam ko. Sapay kuma, tamataginayon tiragsak itinagbaetan nyo, iti lalaki akadenden nam ita. Iti kasta, agtal nametan ti panunot ken panagbiag mo. Alakastan pagayam, Bea, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag.
Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Kumusta kayon? Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Makablaawan kayo amin nga awan malabsan. Maminsan pa'y pagyamanan da kayo manen amin gapu iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay dito'y nanumo a channel tayo. Maragsakan kami amang ibasa kadagiti na duma-duma akablaaw, comments, ken suggestions yo. Sapay kuma tadi kay tumauma adumngeg kadagiti sumarsarunupay nga uploads tayo. Ti surat nga intay kan biag ita ket nagapu kan ipagayam tayo Arosan, Manipod, probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas kadagiti padak nga agsursurat kayat kuma ti agpailinged itinagan Arosan. Ket pagyamanak unay no mapili yung mat nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko. Dagiti babae kano ket saanen a masapul nga agadal, ngamin asawaan dan tumatlaeng. Dayta tinaimula iti panunot ko akapanunutan wenno pammati ti inami. Banag ang nagsaksakitan tinakam ko kenkwana. Imbaglangan ta pinagadal da kami ti amami, isu nga ita ket ada natalged a trabaho mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Nanang, tatang, si Mang Pweten damanang Roseanne. Aya, ay kating kasabten idan na. Taidasar kunti pangaldawan tayo, anak ko. Mala, umay kan mila ni anak ko. Sabten tadamanang mo. Kasila nagadungamin kat awit da. Wan nga ron, tatang. Tatang! Oh, ay na, ay! Ha! Ang yaman na nakaawit kayo lang anak ko. Wan nga ron, tatang. Agmano ak, tatang. Pagmanok tatang. Ay na, kasyan na kayo ni Apo Diyos anak ko. Oh, Liam, Laika, agmano kayo ka ni Lolo yo. Wen, Mami, Lolo, agmano ak. Agmano akmat lolo? Ay na, kasyan na kayo ni Apo Diyos Apo. Ay... Ala, umunag kayon manang. Da kaming kinitatang timang tulong kini Manong Erickson amang yun nagkadagiti awit yung. Ay na, sige man nga ron ading ko, tani. Ay, nabanogak ang nagbiyahe. Wow! Nagdakkel gaya man tinagbaliwan to'y balay ah. Medyo nabayag nga mina na jak nagawid. Oh, Roseanne, umunag kayo na, anak ko. Nanang. Nanang, agmano. Kasyan na ka ti Diyos, Erickson anak ko. Agmano ak nanang. Nay, limukmug kan samot, Roseanne. Sus, iti kinabayag ti taon na saan tayo nagkikita. Talaga ati lukmag ko pa'y laang mat, tinapansin niyo, nanang. Ah. Ay kat kayat asawan day ta. Analaing nga agaywan ti manugang ko. Saan aya Erickson Barok? Ha? Ay good, siyempre mo nanang. Bye-bye aklaing kami ni Jay kusina ta asawa. Ay na, tinasayaat. Ayaban yun dagiti ubing tamangan tayon. Na isagana kunti makan. Mapantayon ijay kusina. Adtoy, umanay mat siguro dayto iti anak mo. Ay na, agyaman ako unay manang. Sigurado ang maragsakan ni Aisa iti daytoy. Kat, kumusta kayo mat dito ingay? Kaasi ti Diyos, okay kami laang mat. Imbag man tamaan anusam ni nanang. Ni nanang ko nang. Uwan, Apay,
Okay mat ni nana nga. Kat no iso ti mga aywan kadag iti anak ko. Imbag tadi ka masaksaktan kadagiti panagsasauna a below the belt. Nairwama kon kininanang manang. Numaminsan, talaga asaan na amaliklikan ti agdilnaw. Katawa aklatan no ko. Ay, sana all at idog ti pasensya na. Angam no siya klaang, amangan no binagaakon ni nanang. Iti tono ti panagsasaom. Madlaw asaan ka pailang anak ka move on kadagiti napasamak idi manang. Ay, uray niya pa'y siguro ti aramideg. Jak tupulos malipatan. I-send mo laangan iti email ko. Iti kasta, ma-check ko adagos. Okay. Sige, agyaman na. Rosan, anak ko. Agar musar ka pa'y Sige laang nanang. Urayek pa'y amariing dagiti agamak. Nakabakasyon ka. Ngam agtrab-trabaho kan samot latta. Idi pa'y lakalman anadlaw ko. Nakaad-ado mo ti kasarsaritam iti cellphone anak ko. Wen, jak ba't mabalin abaybay anlatan dagiti staff ko ija opisina. Unay mo't agagat mo nanak ko. Ay kat syempre Amoyo ka di asyak ti kaunaan a babae a nagbalin a vice president iti kumpanya a pagtrabahuak ita, nanang. Kasta Wen, imbaglaangan ko nam ta pinagadalda kami ni tatang ide. Kat nakalpasak iti upat atawan a kurso. Iso anak kaalaak iti kastoy kapintas at trabaho. No saan ngay? Siguro no namati ak kada kayo ide at ibabae kat saan arumbang nga agadal kaputa agtagibalay metlaang no makiasawa. Nalabit, awanak ita iti kastoy nga estado ti panagbiag. Iso asang kaibagak kadagiti anak ko nga agadal da na imbag. Ngamen, napatag ti edukasyon iti biyag ti maysa a tao. Kang runaan dagiti babae. Ano? Aginggat ka ti kaddayo dito Amangan no, abutan mi ti makabulan dito, Erwin. Imbag man, tapi nalubusan da kayo ti kumpanya ti kasta kabayag ti bakasyon yung manong. Wen, nabayag gamit nga awan bakasyon Ay, huwag nga raw. No, ubing pa dagiti anak yo, itinaudi nagawid kayo. Itadadakal dyan. Wantang, nagbit ti panawen. Makunak anagasat kami kaputa na pintas tinagbalin at trabaho mi kinirusan. Huwag nga raw baraw. Gapuday ta ni tatang Erickson. Ha? At to'y ti pulutan niyo. Wow, nagimasin bakit? Adobo ko naman. No saan aga po ka ni tatang? Saan tayo amaragpat dagito'y abalege? Saan ka di, Erwin? Ha? Wala man Husto ka. Amom ka di, Erickson. No anya laditan at trabaho ti sinirek ni tatang. Tapno laang mapaadal da kami. Ay kaya siyempre, ngaming, obligasyon mo, dagiti naganak apagadadag, dagiti anak da. Apay nga rod ni nanang ngay. Saan da kami akayat apagadalan idi ni Melanie. Ngamin, babae kami kano. Idi lang mo dahi ta anak ko. Kasta nga may ti pamati idi da ilayaw. Ngamin, idi panawan may, talaga nagtagibalay lang dagiti babae. Ay, uray pay. Para kanyak, inulpitan da kami idi ni nanang. Ngamin, di na kayat makaadal kami. Anak, saan apod no dahi ta? Katulungak ba't siya inayo? Alang paadal ka na kayo? Aday ta kayo manan tatang. Isakit yu manan ni nanang. Rosan, anak ko, pudno ti ipagbagak. Uray ka sa nupay nga anos kan sakripisok ide. No di naksinupurtaran ni nanang niyo. Abangan, no saan kayo anakalpas anagadal? Nanang! Nanang! Apay ada dito'y kusina. Da kayo ka di tinangtad iti sinigang apasayan kanilay ka itay? Ay, wan, apay ka di. Pakpakanag matdagiti anak ko. Apay aya amasapol amakibiyang kayo pay laeng. Rimuar kayo ngamin itay.
Aldawon ko na. Kat saan da pa'y an agarmusar. Iso nga inikak ida iti kananda. Jak mat ida bisbisinan ah. Manakibiyang kayo matlauna yan. Rosan. Amuyo ka di nga allergy na ti pasayan. Kitaan nyo, aggagatal man ang tibagbagi na. Ita, kabailan nyo nga rod nga agasan ti allergy na. Imbag kumamit no ada na itugot ko nga agas na. Nagadayo pa'y mat nga rod ti parmasi dito eh. Ay, pasensya ka na, anak ko. Iyak mo Intin maminsan, saan kayo nga min ang makibibiyang ah? Oy, gusto na itan Rosan. Tatang? Amo magayam nga da allergy ti anak mo. Rumbang na lang kuma. Akanayon ka nga gitugot iti agas na. Kin maysa, 15 anyo sa inyo anak mo. Apay, di na amo aya nga allergy na ti pasayan. Tapay akinan na pailaang tiintid ni Lola na. Isaksakit yung kadininanang tatang? Saan ko nga isaksakay? Winuan yaman di tarosan. Diyak laing kaya't ang mga ganti pa ng sungba-sungbat mo ikiinam. Kasla si kabot kang tinatay na. Lispitwam kumabi at tinaganak mo. Nagsingnungbat kayo gayam kininanang idikalman, Manang Rosan. Amo manang, palpaliiwan ka matkat. Ha? At dadagiti banag asaan matunay a big deal. Ngam no ni nanang ti makagapo, nagbiit a pumudot ti ulong. Apay, di mo pay laka di napakawan ni nanang? Di mo pay laka di malipatan day di pa ng pasardeng nakadata nga agadan? Gapo ta babae ta? Manang, nabayagan day jay. Kan may sa, kita mo, nagpintasan ti biyag mo. Apay adi mo pa'y lalipatan day taabanag. Jak man amo. Jak matla ang amo no apay Melanie. Ang malipod idi imadayon tiriknakken ko ana. Jak amo, no kasanok ka mapakawan ni nanang. Panunutom dagiti sakripisyo nga inaramid na para kadata. Pudno adandani di natakayat apag-iskwalaan. Ngum idinarik na adi na takabailan alapdan. Saan ka di nga awan matlaang naaramidan na? Adda ka di malagip mo as saan natangain sa ganaan iti pamigatan ta? Sakbay ang mapantag eskwela? Wano di na panagluto iti merienda tunggal sumangpet ta iti malam? Di mat isupay ti aglablaba kadagiti uniforme ta idi. Manang, di mo kumankitaan. Wano panunutin tinaminsan laang apanang lapid na idikan ka amang ragpat iti arapaap mo. Di mo kumakitaan ti bidot a naaramid na. Tilagipan kan panunutam ket dagiti kinasaya at nakadata. Dagiti gundaway at tinulungan na ni tatang tapno makaeskwela. Ken maragpat tayo no anyaman ti estado tayo iti biyag nga agkakabsat ita. Ay, nalpasan ti bakasyon tayo. Inton bigat, agsubli tayo ninja syudad. Ang mga mapayag tumanan ti panagawid tayo. Nagbit at naglabas ti panawan. Bumakit ken lumakay mo't tindanan ng kantatang, Rosan. Awan ka diti planom amang urmos iti nagpatan nyo kininanang. Sakbay nga agsubli tayo di syudad. Adda ayanasken nga ornosan mi. Okay kami mata. Oray di mo ibaga. Amok nga da sakit tinakam ti tapusom. Kapoy ti panang lapad na kada kayo idikin ni Melanie nga gada. Erickson. Rosan ba kay? Pakawanam ka din ni nanang. Kan pakawanam matan ti bagim. Awan na sayat nga itdeng ti kastangar aramida. Banawanan, tapno iruwar mo. Wano iibkas mo ti sakit tinakam di tapusom. Nabayagan a panawan nga da sakit tinakam amarikrik nakken kwa na. Iso kas lamas komportable akon amakarik na iti sakit manipod iti pusok para ken kwa na. Ngamurosan. Numapukaw dahito ya sakit tinakam. Panagriknak, agbalinak ka nakapsot. Sigurado alumok ng tumatan ti pusok para ken kwa na. Ba nag-ahusto lang matsan ka di? Bakit? Iso ti inam.
Kat imbilang kumaten kas pudpud no ngay na. Isu tinagapam. Isu tinangirwargan ka. Awan ka iti dahi ti alubong, no awan ni nanang. Di mo ka di kabailan atil mo ng ti pride mo para ken kwa na. At dayta, naimpake kung dagiti iyawid yo. Ibalkutan kayo kumapay kat iti daing. Mabalin ka di dagito'y para kadagiti anak mo. Ay, kukwa. Uwan na nang. Mabalin kanyada. Sige. Tabalkutat nga rutan dagito'y. Ay, anyapay ka di amakmakan dagiti maipare. Wano saan amabalin ka dagiti apo ko, Krusan. Planok to nga minti agpaw ikat. Ay, saan kayo ka din nga agtaktakpay? Di kay agdanag. Tinawan kami ton nga agawid dito eh. Ha? Pudno ka din ay ta anak ko. Wan nanang. Aywan gayam. Adtoy, para kada kayo. Ha? Ne, anya ngay da ito'y. Ha? Nukasta. At damat pa sa lubong ko. Ay, kunakit din no nalipatan nyo. Idi nga minsimangpot kayo. Ni tatang yo, ni Melanie, ni Erwin laeng tinikam. Iso ati amok kat nalipatam laeng ti para kanya kanak ko. Nanang. Wow! Duster! Ay na, nagpipintas mo dagitoyan anak ko. Apay ngay. Jakbatan malapdan ti agluha. Apag husto, daan nga binan dagiti duster ko. Pasensya kayo, nanang. Day talaang ngamin tinagatang kwa para kada kayo. Kano talaga mo't aday ti kasapulak. Uray sagpaminsan ka nga agawid. Talaga adi mo pailaang nalipatan adaster ti paborito kanak ko. Nanang. Ne, ape nga agsangit ka ngayon ako. Ay, kwa nanang. Awan. Maladingitan aklang. Ngamin, agsubli kami ni Jay Syudad. Mabayag tumanan asanda kayo ang makita. Ala, di ka ba tanagan anak ko? Nuaddan to ti ayami kinitatang yo. Di da kaminto ti umaymang pasyar kada kayo iti syudad. Nanang. Ay katustun Di ka nagsangit. Ay malagip ko laka nga rod idi ubing kapay. No saan ka nga itugot iti papanak. Kasta unay asangit mo. Aglag-tulag-to ka nga agriryaw ka po iti sangit mo. Ay, kasla ka ano lada iti. Ita, adamatan anak mo. Nanang. Ay na, agyaman at talaga kadagito yadaster anak ko. Nagpipintas. Addan baro nga usarag iti inaldaw. Ammom Miss F, kaslaak na bunutan iti siit manipod iti barukong ko iti daydi nga aldaw. Insang sangit ko nga rod sakto nagkarkararag. Lin mag-antiriknak ket kastaunay a panagyaman ko iti Diyos, ngamin napakawan ko ni nanang sakbay amaladaw ti amin. Ita, nukas jay asaan kami a makaawid iti mabayag, isuda ka ni tatang ti umay dito'y syudad. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa gan nang iornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Rose Ann. Ken ka pagayam, Rose Ann. Kunada anarigat ti mamakawan, ngem panagkunak
ket ad-addaan na rigrigat ti agbiag nga adda sakit tinakam amarikriknam iti padam a tao. Nang runa, numaysa kadagiti ipatpatag mo iti biag. Ti unget wenno sakit tinakam nga imimpenan tayo ket kayarigan na ti sabidong a makapatay. Isu aditay nga rudrumbang nga ilemeng wenno ikutan iti mabayag kadagiti puso tayo. Ngamin, amangan no isunto ti pagbabawyan tayo iti maudi nga aldaw. Alakas tan pagayam Rose ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Greg, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Manipod na amok ni Celia, inpatag kan inayat kon iti kastaunay. Impaay ko amin a kasapulan na. Imbilang ko kas prinsesa iti biag ko. Palubusan nakman nga rod amang istorya kadagiti pasamak a nakaigapuan ti lagip ti napalabas ti biag ko. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Agawid ak gayam into no may alawas ija probinsya. Amang ano kayat mo ti sumurot? Ha? Tapno makapasyar ka mo ti ija lugar mi Mabainak sa. Si kamat. Awan rumbang apagbainam. Nasingpet ni nanang. Ken maysa, amo namat nga dan kayan ayat ko. Sige, sumurot ak. Agpakadak nga rod iti trabaho. Papanam nga pare, nakapurma ka manan. Inak man iti pagadalan. Sukunak manan ni Celia. Uy, talaga mata. Uwan pare, dual daw ngamin asaan kami nagkit-kita. Gaputa, busy ako na iti trabaho. Kailiw ko matan. Una yan pare, dual daw lang nga di ka nagkita. Kailiw mon. Gatuin, sigagit di mat. Gagangay, ti agayan ayat ako nada. Sa bagay kit di O sige, yung ka nga rodan. Tamang ano agur-uray ni Celia. Kunaklakit din no saan ka nga umay? Mabalin ka di mata saan. Impromise ko kan ka nga umayak ita. Iso nga daakon. Yag mo tibag mo. Siya kong timang bitbit. Wan man nga ron. Thank you Umay kan, intapay mangan. Kalpasan na. Ipasyar ka bihit. Sa kanto itulod di boarding house mo. O sige, Greg. Dalpas tamat tinanangan. Sa dino ti kayat mapagpasyaran ta. Ha? Si Kaman na sa dino ti kayat mo. Mapantalat ta nagpahangin ni parke Kabayatan nga urayan ta nga agopin ti night market. O sige. Ang mga nada kayat mo agatangan ni Jay. Siyak pa iti ko nam. Adu Alam nga Roden, Intan.
naitulod ka matin dito dagos mo. Aramid matin, no the assignments mo. Agyaman na klaunay, ha? Awan na nyaman na, basta para kan ka. No da masapol mo, ibagam la kanyak. No ka balak nga itad ko. Ken saya atem ti panagadal mo, ha? Wan, agad-adalak mo tanaimbang. Kaputada ka nga inspirasyon ko. Agyaman ak no kasta Silya. Mangan ko na, di ka pa sumungbat, mat. Ha? Anya nga minti pampanunuto maya. O, awagak nga ron ni Silya. Ang Jack makuntak. Si kangit di, mat. Amangan no, busy iti panagadal na, ha. Ay, mangan takit din. Sabo, mapantamad lang trabaho. No malamten asarong karam, ijadagos na. Unay kan. Mangan kalatan. Sa anak kaya mabisin. Naimbag amalan mo, manang minda. Oh, si Kamat Gayam. Kumusta? Ayos lat, ha? Imayak ta sarong karak ko man ni Celia. Kunak man no nag-break kayon. Saan man na? Sino tinakaibaga? Ay na, pasensya kan iti sa ludsod ko, Kunak ano nag-break kayon. Taada ngamin nang itulod kan kwa na dito'y dagos na iti namin san ngal daw. Anya? Kunak nga rod no si ka, ngam sa balimat. Sapay kasta una yabartek ni Celia idi intulod na. Anya? Ket adda ka din ni Celia di taunag? Ay napasensya kan. Awan, tanapalabas ko mat itay anak ka uniform. Napan siguro nag-eskwela. Sa pa jak makontak ti cellphone na. Sana bale, tay bagaktukan kwa na nga imay ka. Hello, Celia. Hello, Greg. Naku na ti landlady mi ngay may kakano dito'y dagos ko itay bigat. Wen, imay hakta jak ngamin makontak ti cellphone mo. Wan, pasensya ka lang kuman no jak imaw awag iti manual daw. Busy ak ngamin iti panagadal ko. Ado dinaskan nga ramidag. Kasta? Wan, iso asaan ka kumaagumurgura kanya ka? Sige. Sapay la ko ma, tapod na ti ibagbagam. Ito naman po yung kasta ka, pare. Makadlawak, Saan ka kami na matagtagarikat? Anda parikot mo? Pampanunutak kami tikayan ayat ko. Apay mat, pare? Saan kami na mapukaw iti panunot ko? Tinaybaga kanyang ti landlady di pagdagdagusan na. Anyat kahit mo asawan. Nakuna na kanyak. Ngadda ka nun ang itulod kini Celia idadagus na, idi na minsan ngal daw. Kat kasta unay pa iti bartek ti kayan ayat ko. Anya? Ay, diyaka mo no nyat panunutak. Iso da jay jay aldaw ajak makontak ti cellphone na. Anya? Katanya pa lang tiraramidam. Kumpronta mo na. Itaman pa'y anagawid ka dito'y probinsya, anak ko. Una nang. Kat, kumusta kayo matan iti kayan ayat mo? Kuha, nasayat mat, nanang. Apay nga'y asaan mo nga insurot tapno nakapasyar kumamat. Saan nanang? Busy iti panagadal na. Iso, jak insurot. Kastaya, kat igaad na ti panagadal na. Tapara mo't laeng iti masakbayan niyo. Hello. Hello, Greg. Sa dino ti ayan mo? Adak dito yung probinsya. Nagawid ak iti malam ti Friday. Apay? Nagawid ka gayam, ngam di mo man laing pakaamo kanya? Kaano ka ngagsubli dito yung syudad? Itamad lang. Nasayat mo kasta. Urayag di sa sangpat mo. Umay ka kuma dito'y dagus ko. O sige. Agdiretso ak dita. Bye. Nasayat ta imay ka. Ada na patag ngay pakaamukan ka. Anya dayta? Masikugak. Anya? Uwan, Greg. Kaya't mo sawan, agbalin ako nga ama. Uwan.
maragsa ka ng itimbagam. Ngam, anya lang ti makunan dagiti naganak mo. Ingkari ka dako nga orayan kaginggat makalpas ka. Sana bale. Mabalin ko mat nga ituloy kalpasan ti panagpasngay ko. Sige, no day tati ko nam. Nakaragragsak kak silya. Diyak may ladawan ti ragsak ko. Ang apay akas na tilangam. Kaslasan ka naragsak. Naragsakak mat. Isu na lang ta napuyatan ak. Diyak unay nakaturog iti rabi. Isu akas to'y tilangak. Ito pa lang. Congrats, pare. Sigagit di mat. Kituan mat. Agas naman. Agbalin kan nga ma. Sana all ko naklata na. Ay nga ngarot kat gasat kun sa ti agbak. Siga talaga. Adan tulat tamat Dan. No da. No yawan. Talagang aklo naglangan na naiparswa ka bak. Adan to ko nakmat. Talagang amin na napili ka kahit. Anya? Ala, panawan ka pa dito eh. Inak pa kunin ni Celia dagos na. Ing kami di ospital ita, tayo pa-check up ko, ha? Ang kangarutan. Agad nanad ka. Mailiwak matkan ka. Ngam anya ngay nga ron. Sana bale tag kita tantumanan. Adakon. Ha? Sino ti kasarsaritam iti cellphone? Boses ti lalaki day jay. Ay, si kakit di mat. Tumboy day jay. Gayam ko nga day jay probinsya. Nakasagana akmatan. Tay ka pa nga urayan. Ala, aginanakan. Kalpasan na, mapantamatan. Masapatan, tapno saan ta makipilpila iji ospital. Anyat kahit sa wanda ito eh. Agpudno ka silya. Greg. Naku na ti Doktor Adwa bulan ng tisikog mo. Sa anak amaag, manipod na gayan ayata, in respeto ti kinababaim. Gapot na kayat ko ang makatulpos ka. Malaksid lang idi nakainumak anapanak iji boarding house mo. Amok nga da napasamak idi kadata, ngem na minsan lang dayjay. Ken amok nga awan pa ti makabulan anapalabas. Greg, danggan na ko agpalawag. Anya pa lang ti palawag mo, ket agdadata lang arudan asaan asyak ti ama ti sigug mo. Amom iti bagim asaan asyak ti ama. Ngem apay, nga impakaamom asyak. Panggap na alokon, ha? Ngem di ka nagbaligi. Gaputa sa anak amaag. Awanan ka itibayin. Ay, pare! Ito naman pingag. Kasta-kasta ka. Nakarapay ti partek mo. Sa di no tinaginin naman. Di ka pa nagawis. Pasensyahan pare ha. Di kayo nawagan. Tayo na panak iminom. Kaya kung amin, ngailiw-liwag tiregnak. Nagsakit nga ang lunan. Kastaw na itiragsak ko. Ngamsan mo't gaya masyak. Tiyama. Mabit mo lang. Diyak mawawatan ti bagbagam. Anyat kaya't mo asawa na ya. Jasikog ni Celia. Kunak mo siya tiyama na. Saan gayam? Anya? Di ko na maloko nak. Saan? Amok tira ramidak. Sana ka mag. Inayayan ko pa itigas na unay. Kas jeti naramid na kanyak. Apay ngay may kapaila dito itagos ka. Anyat ibagam. Di mo nga minsong batan tiyawag ko kan ka. Iso nga imaya kon. Apay kumasong batak. Itian niya ka po. Greg, saan ka kumamatakas ta kanyak? Tanyat kaya't mga mapasamak. Tratuan kalata akas itisigod. Nga uray kasta unay ti panang luklukom kanyak. Kasta ti kayat ma. Saan matakas na? Amok ang nagbidutak nga magbababawi ak itan. Agbabawi ka. Ngem nalpasan ti amin.
Agbabawi ka. Asaan a para kanyak. No di kat para iti bagim. Kenno asin naman ti ama dahi ta sigug mo. Pumanaw kan tadya kaya't makita ti panagruprupam. Pasensya ka ni ti panagsasaw. Gapot na kas taunay ti sakit na impay mo. Agbarbartek ka manan. Saan ka mat asigod na kasta, pare Greg? Kaya't ko lang ti makalipat. Ay na, saan na kasta tiwagas tapno makalipat? At dakit di malagip mo amin ano nakainom ka? Kinmay sana maksenti parikot mo no ginom ka iti arak. Ay, at dala nga nakakasi ti bagim. Kasaritam kit din ni Celia. Oh, talaga, di mo kayat. Uray kas ano, at damat makuna, closure yun ha? Ako nang dahin siya. Impay ko amin, masapol na. Suportado ako mo tamin. Ngamlino ko ng tiyawanan bain. Panakunak. Sana ka umdas para kung kuha na. Sige. Saan mo na panunutan dahil ta, Pards? Bayamon. Panunutom latan. Asaan nga iso ti kagasat mo? Anya, agawid ka ni lugar yaw kunan? Wen, Greg. Iso nga'y mayak. Tomay ko la ipakaamukan ka nga agawid akon. Iti anyaga po nga umay ka pailag pa kada kanyak. Greg, awan pa'y matius to closure ta. Iso nga pa nagkunak datapay laang. Sika tinagaramit iti sana na sayaat. Ngam kayat mo paila ti closure. Umdas a closure ti panagaramid mo iti saan na may parbeng. Sa dino ti ayan tinakasikog kan ka. Siguro, iso ti kasarsaritam idi na minsan anak unam akaili mo. Sakat aglibak ka pa'y lahang agayim mo atumboy. Celia, sa anak amaag, uray na uli makakatawa. Managpaliwak mat. Anya? Pangasim, taday tuyin ti maudya pa nagsarita ta. Di ka nagpakpakita kanyak. Namimpinsan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Gapo iti inaramid mo. Plinanok ti panagkalay sa ta, idinaamwa ka masikog ka. Ngamsan gaya masyak ti ama. Iso amanipod ita. Nawayakan. Nagsakit nga aklunan ngam pinalubusak latan ni Celia. Inaklon ko asaan nga iso ti kagasat ko. At dadagiti gundaway nga agparik na kanyak ngam jaklatan ikaskaso. Ngamin napukawan ti panagayat ken panagtalag ko ken kuana. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tingka panang ibasa ken panang yornos para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Greg. Ken ka pagayam, Greg. Husto ka, saan nga iso ti babae akagasat mo? Sapay la kumata agbalin nga adal ken ka ti inaramid na. Ken sapay kumata masarakam metten tinapudno nga ayat nga isagot ken ka ti babae nga agbalin akapisi ti pusom. Alakastan pagayam Greg, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.